Assalamualaikum. Merumpok lom dengan Saleh Raban dari Brunei. Yang jauh Brunei Darussalam kawasan Sengkurung. Baik tuan nepio bak gede urang gedayo syarikat perniagaan Hanakaru Trading Company di Sengkurung. Dengan trafik light menuju Jurudong dan Tanjung Nangka. Gede ji bah buat lagu. Nya bentuk raku gede. Kadang nak do hati, nak do itu nyan nan gede Hanakaru. Ya, Hanakaru Trading Company. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyan lumpuh na barang di sini. Mulai dari mesin cuci, kulkas, kulkas raya tak lom, yang set by set. Harga mampu beli, harga murah-murah dengku nejak juga kena Sengkurung. Obek perle raya tak perle langkama nasi yang ubut. Kompor gas bina, hut bina untuk tarik asap ya. Jadi acara haji murah-murah datang tayak rah pingan nak pakai aro bi sheet ya kamu awak pidi aro mungkin kan jaro nyamban yang mesti rah pingan ya hut pina yang biasa pina yang pakai tanpa pina yang tidak tanpa terhah haju ji nyaman nejak ju ramai-ramai ni pakai ngengen kena kodek Hanakaru nya tamu off biji sheet tak off lo yang biasa pina sheet yang model tegan kanak-kanak bu pila sheet mesin cuci front load pina pengering langsung je pakai pina ni barang-barang murah lah lagi promotion ujung tahun tu pakai cara-cara mak-wa buah-buah ni je aja kena ya mana mohon ke duduk bak kedai nasi no freezer raya water heater matu haik mano yang lepi-lepi ke awak cek tengah tak tengok nah pakai water heater lero hongkot hanan baju kodai je pasal dalam freezer ya murah-murah rata no ju ase bilumpuna AUX inverter yok TCL inverter ya yang paling lagak bina Mitsubishi Heavy Duty General Panasonic Gree Miyako Naruto inverter Casper nak carry si lempu nah boleh kulkas yang ubut nasi munai raya dia kan yang paling ubut yang paling ubut lomba yang ubut paling ubut no dari 100 lebih kurang jut ke 30 ringgit sagai nyaman TV kau berat murah TV na Google TV na yang mini LED kualitas gambar je lebih terang na Kongka macam-macam nah nak pakai juga kawan-kawan ja juga no Sengkurung Brunei Darussalam. Saleh Raban melaporkan dari Sengkurung Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.